Obuoba Ofori Amanfo Maakye Ediba Akinkai 93.3 FM. Akinkai FM. Obuoba Ofori Amanfo Maakye Ediba Akinkai 93.3 FM. Akinkai FM. You na say da 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 da, praise our man Buddha. Da da do do do. Shaba, Jiwaye, you na say, you campo. Why ye raise our man Buddha? Sama, boom, 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 boom. Da da da. Sama, give it all and dance so. Hallelujah. 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 Boom, 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 boom. Da 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 da. W. Abba. Eya di ensa. Why am I a dosu? Ehini me bosome ne da toso aduanu nsia. Yeda so awafe empim mienu ene aduanu baako emu. Enen so ye brada. Eni ntima mo wache. Me de waba agya tumu kasa fidie. Akinkai 93.3 FM. And then so asan ye urade ne pe. Ye koda ye se wufuo. Wana madom moburuhu. Eso asan anyane aka atiasefo ho. Hwe se ye anwu. Hwe se ye anyare. Hwe ye hoden. Aseda ye urade dia. Da 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 da.
Saba. Boom. Da 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 de Jiwa ye Ano pay Risa wa ye numudo ire Dance Mimi ni mabusuafo Yede aseda de be ma susu Nyankopon Mene me my Ghana de ya gidi Awurade atumu no edi na yede so aseda de ma no me ne binua mo amenu mo ye adwuma yi yenso so ya gi Awurade adi eno ntia no pai ya gi atumu se na yeyi nsa ewo yen anumu da migidi se nyame adom ho ye ahoden wo ho da derido da 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 zina dia di dan dan di dan dan do Saba. Come on. Sawa. Dedira. Boom. Boom. Come on. One pop. One ma. Saba. Viva le. Obuoba Ofori Amanfo Maakye ediba ahikai 93.3 FM. Everybody, Madam Jiwani. Fasida me Ewrade ayebi. Saba. Famano. Dewa yeyi. You wanna say, Remsawa, Eida, you know. Come on, Siwa. And how do David say? I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. The praise of God shall continually be in our mouth. Out of our mouth will proceed the goodness and wondrous God and his things. Come on. So time check 42 minutes after 6. We are broadcasting live from our national studios, Ekuya Afrakoma. By Kanesan and Sumame. Sansana yeba betina Ekuya Afrakoma studios no. Na yedi kan akokwadwo apaw. Ne kase bodem. Akosiesie ye ho. Yakeka neoma bom. Ya kyerɔkyerɔ neoma. Enti ye free kwadwo apam kase bodem pe. Ene yaba betina Ekuya Afrakoma studio. Na se kwadwo apaw. Ene Ekuya Afrakoma kabomu a. Ne yenya ahenkan 93.3 FM. Yanti simna fe yankon anim. En samoni ekotwi bobraman. Dia hinta odoman kwani krotwi amansaba jusem. Eno ne yatena se ya tetere de pompon fe sama mpon hina bomu. Ene ya cheba ikuku yebeja hwe hokunkron. En samone de yadoso. Ye di kaditie ne hu hia. Eno ne yasinkonya ye de bramo. Oni say Endra Ghana Police Service omo any religious bodies ahodwe wo Ghana ha omo no mpanimfo hia ye omo wie na maka kyerem se hwe ye ni say 31st ba asofo bebre no omo kyerɔkyerɔ prophecies di egu ho no ni nyina beka dem sanse prophet bi obeba bonten na asofo bi obeba bonten
aba be shen kom se ne ya omo ye yehunu se we be wu we be fa ha we be sen ha we be ye we no osi wunya ka wie ya na wo de evidence ya kire osi die nti a me ka se we be wu na enie na se we nya mfa nkire osofo ama ya hunu sampa o ka se Obuoba Ofori Amanfo be wu na obewu no ade o kan ye no obewunu se bia nkrofo bi na de aba wo se show evidence bi hunu se ade ni nie now my metro tantrums and you go scot free. I know the IGP away say amanga adwan wodwen enye dwuma. Na eno na adifuo bi asore kasa kire se IGP won hwe ni ye. Sansa so ya asore atia adifu dwuma. Eye no kure se wa asore atia adifu dwuma na. Don't you think isanya wo ye no it will bring sanity. Ebe pruni the system. And let me say this on record. Ghana yam biggest problem I facing na asore ka ho bi. Oh yes. Ye kwa ye ba ye hunu ye ho anu ye pa ye ho ye hunu ya siri mu Ghana. Your biggest problems I wo Ghana ha no asore. We kan asore kwa ase Christopher nkwa. Nyamesom say ye Allah, say ye God, say ye Nyankopon. Eka ho bi nyamesom mame ka ne saa ai sala every mother come on anu ntini se de we odifo na wo be hye nkomo a no ahwe ni ye o se ubetumi ahye wo nkom enkom no a wo de wo no nyame yi ache obetumi ahye na mom se wo ba betena te se radio so TV so ana wo se amfa camera ne nteme so mfa nteme so o se no de nya de a ye be so so na nsan etu de nyame ayi niam bi a kire we ye ka kire wasore ma ana se bi nyame abie so a kire so Obuoba ebewu a hwehwe Obuoba kiri kwan ne ka kire no ana nyame abie so a kire so Obuoba ebetu kwan a hwehwe Obuoba kiri kwan ne ka kire no na se wo betina radio so aba beto agu mframam ne de ene polisi adwumakuo ne se me fanto wani mu se wudi sa agoro no ne ye so mu waso ye ba si kuro mu no na we na madam fo baako o send a message no say IGP wani abie pa o say ensore no a wo mo ehyehyehye nkom tro timi kire oba penfo ne ye de na yesi nafu so na ye chinchim ni ye chinchim adan o se wo yesunsum nyuma no san sore ne nka betimi anka yengu ni nyina o se yegu no yensa ngu me brade no so nka ho o mo mpa dwuma ala so o nye correct o brada ti asore o se yengu no adan o se ne bra mpa dwuma odifo bi anu ani bonyamu ni kurum ho bi no simano aduanan ensia aba pa no pa no nsia ho enche ye be kone de wiembo brensem no so de atoa so e de ama ho na wo winim sa na watwe we mu ne de odi anyamra nsem na posifo nsa so mu a waso be hye winim sa over the weekend no drop afo mi enu na posifo che wom ba ko de wo ko circular traffic light ya so a cars nyina agina no opeso o chese no use Mercedes Benz and what then ne banks no prum no yi keche wakwa ni mu oyi keche wie ye ebo awia pepepepe na posifo kura ne pam hwe na se popra se kade bodam for the neko airport police division me no kasa branch na so ye hye na aya ase ye di tu ye hofo afa ye san ko atomic junction free kwabenya atomic down ho wo de come Madina no driver ni bi nso ekwan a omu nyina nam so no ekwan ni mu no wa park ya den o se Johnson de no e na wa ba be gina ne car na chi na ne ta oh yeah ta ni wie ye na wo tu ne car akọ nanim na posifo eso ne pamu ye baako IGP too much Edrovia Academ. Oh, yare. Ya kwa wani soni ya kufa wiembo brensem fa entwa so. Papa wote me nka no pay mamu ache. Ye me o. Umpo mboko de. Nyame ato. Ye de radias ye wiembo bre na ehfa na efa. Yo ma minchia wetie fo nyina. Wiembo bre no. Ye mfe. Most importance of the country. Boli Bogatanga.
nantam na leruku wale ene ne mpatem no na ewiemu hye obeka kujina 33 degrees Celsius me amabobo di ewi na brungu nantam wale na leruku nso bepete wo kakra afi eba coastal areas na mpoano afla oketa adan tema Graha Sopo, Cape Coast, Takrade, Axin, Takwa Hafasini, and then Patem Nosono. And the pay Wimbe Kusu, Emma, if you must show Boka could not 32 degrees Celsius. Meamabobo Dinsono, if you move Takrade, Azim, Hafasini, and Takwa, the Subepetre Evo. Afi Eba inland areas now. Obuafe, Sunyane, Techimak, Tampo, Bono, Ejura, and then Patemono, if you must show Boka could not 32 degrees Celsius. Me amabobo di so no Techima Kumase Kintampon ena Ejura nso bepeti wo ewi afieba eastern portions of the inland areas na Asamankese Oforidia Akimoda Abuabo Asene Batebi Ofonse Bini Achianse Akweti Aswedu Nsabane and Batem so no we most of local could not 32 degrees Celsius and also 52 p.m. and near Popo ne Fire one so bepeti wo kakra. Okay, Papa, my nurse will be any besan baby. All right. Enti yene Papa ni and a twetwen komo all the way from Ghana Meteorological Agency. Asya wo mo hwe wiem bobre said ye beko se wi abebo sensu beto sem frama namu. Omo ene ya na omo de tudwa. Yakone ho ene de ye beko no eno na wabo ne tofa e de a kire ye no. Moma yen hwei na yeni so ebeboa yen. Abi you dey phrase say you go for it. Make I talk you something now. Say, go. Make you say I'm loud now. Say where you are is not your limit. Ghana Adisi, Obuoba Ofori Amanfo, Maakye, Ediba Akinkai 93.3 FM. The sky is your limit. Don't be content with where you are. Oh, Abi, go. Jesus is your power. Jesus is your strength. We not stop for pity. I don't see wiem wobre nsam said be kwen na no pe na ode ho nsam de amaye na fe yen kwai fa wo bible no de yemongram yentu ye ho kakra na onimu se ya babeto aba no na cars bi ne nanam Ghana ha cars ai sa tafiri bi ebi mu kura frɛ na kufuado aha sa cars no eno na omo som de be yi ukada ne de afiri ho na enra omo pa ho ntoma Coastal Development Authority etwamutia from say koda ne ayeye de ye frɛ ne middle belt ya omo abetututu kwan ahodo bebre so o middle belt mu abepem ne yenim ba bi a belt ni hook ene nam ene atimi abo ni yie no okọ Coastal Development Authority koda wo mo so di bi aba na omo de sa akufuado cars ne de aba cars ne sa na omo se ye frɛ no omo se ye frɛ na akufuado unu ka no ne se ye se akufuado no be je akini ne ye se ne wo awo ho bo nse chire din enti no wo mo pa ho ntoma omudi be yi okada ni nyina de free system ni mu na akufuado cars no a wo mo ka no e wo se wa de wani hwe bi na odim se time aye 2 galamsey so sa ebi mu bisa se na mu 2 galamsey so se mrantie ne maba wa yi mu 2 galamsey mu bedi dian ni omu bedi no empanifu apa ho ntoma ene ye bebo awuram ne adi mu nkomo e de amamo nanso ansa na ye bedi sa nkomo ni nyina ne ye di bia keka ho de amamo no me ba cho fa bible no na yemiem fa bible no enra ye hye bibia se ye se de ba de prayer is a powerful weapon. Prayer is a powerful weapon. And into your course one year soon. Na wakoso wabompaye endra me woti ase se nyankopon e ka kire Joshua se Moses ye wie na adwuma wona me de wo ba na ansa na ubekọ akoduru bosha asase no so no adwuma wo ho enu ntina na no ye ka kire wo se nyankopon adom mpo tɔ so a nyankopon favor mpo tɔ so a e wo se wo ye ho adwuma so what you say. So you can't just say some opportunity has been given to you and that is all. You just sit idle. Even this opportunity be ma wa wo adwuma wo se wo ye wo ho. So what you say? Yam fa ne say o pa adwuma wa ya wunya bi. E na henkanfo afo adwuma mu. Say e bia de bia. Make sure say microphone ye si manimi bibia de na kwan mu.
Awurade mama adwuma na fe wanya sa adwuma no na ade betia ye beba na microphone ne ba bia chia microphone ne hwene ye ne ya microphone ti ye ne ya eyam adwuma ba bia mepra wa koguo no oyam be hyewo eni ti se nyame mpo bie kwan de mawa. It requires your work. Se nyame bie kwan mawa, you need to pray to continue to protect it. The longevity of sa opportunity no a bia ma wo no enu mom na wasa wo dwene ho. So what you say? And for you to protect the longevity of that opportunity, you must engage yourself in prayer. You must cultivate the habit of prayer. Cultivate it and pray in the morning, in the evening, in the afternoon. Don't stop praying. Empire boy, it is not about how long you can pray, how long you can speak in tongues, just to frighten some people. And you know, say what tongues no grow bad tablet. No. Edia huna crofo, aman crofo bobi no. But you must prepare your heart. You must prepare your spirit. You must prepare your soul. You must prepare every living thing in you, so that you'll be able. Empire is an armor for we Christians, and whatever situation in which you find yourself, you will stand on your feet and engage yourself in prayer. God will surely respond to all the petitions. And it is all for our Bible now. Yanko Psalm 34. We are reading the verse 4 to 6. Bible say, I sought the Lord, and he heard me and delivered me from all my fears. They looked unto him and were lightened, and their faces were not ashamed. Verse 6. This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. Some of his troubles. Madam, you say some of his troubles are. This poor man, this poor woman, this poor son, this poor child, this poor daughter cried, and the Lord heard them and saved them out of all their troubles. And if you will cry to God in prayer, say on fanya nkomodie nkwohwehwe nkrofo akiri kwan mepacho momra de ni nsekuro mepacho momra metie o hawa me namu mepacho momra metie amane ame namu mepacho momra mehwe momere o ye tume me fiewre tume minisika me de kwakotia momra mehwe me yare minisika me de kwakosa me ho yade. If you will stop all those nonsense and find time for yourself, one kasanya brema wo ho, and go to your Lord, and so yes, sir, you won't be the first person to do that, and definitely you will never be the last person to do that, because we have had people engaging with their God always. And I know Jacob was so above when we were chilling. I will engage you in an intensive prayer until you bless me. I will never let you go. Afe Angelina yachiri na jina hono mo bompa ya ade ya chi nanimi entino na ewo se oshira no ansa na wako o say until you bless me I will never let you go. Stand on your feet and tell your God, oh God, until you bless me I will never stop serving you. I will never stop presenting my supplications before you. For I know and I believe you can do it. Anopai emfanya nkomudie. Bible say na papa no a na wakwa ahokyeremu na wakwa amaniemu wosun egu ewurade so na ewurade gene de ni free ne haw nyinaamu wanka se ewurade gene free o haw ne bi emu. Anopai se wonfanya chinchin
what is yes sofo a aba no aduru ho sofo b aba no aduru ho sofo c aba no aduru ho na se obeti ase se awurade ama won susu tumi and inti sa abrabo no ekonanimu an aduru ba bi ye den a you can also stand in your corridor and pray to God and he will hear you. And you know what? Sometimes while sankrofo nyina adano I was say to me sorry and none dosun edidi ene dosun bra madam, if you really want to live a prosperous life and you love to sleep, you love to eat, you are just joking around your destiny. But say oba sorry agina wonan so no aka kire wo say I will never sleep. I will always engage God in prayer. Me na mama nie mu mebo mpaye. Impo se menya adwuma na mebo mpaye. Eya na sometimes it is so pity. Oba Ghana ha no mo a ye pa adwuma na ye nim nyame. Obi na mama nie mu. Obi yare a e na o kai se nyame wo ho. Obon se oda ne yare mpa so Awurade jimio. Awurade jimio. Ni wura free no ho. Se Nyankopon oye nyame da bia. O yare o, o nyare o. Ohwe wani midin o se abi na ata na wa. Ata na abi na wa. O ye dan we nyame. Eni ti so ba som no a ko wani mi na som no. Ukotwa bet na mfa afa na wo kai nyame. Abrante sesan wadwene wate. Me soro no de bet tu mu asem ato. Sesan wadwene na emoa wo. In times of trouble pe na wo kai Awurade. Yansum Nyankopon saa. Tie we na fe me soro so ne fast sports ne famra. O say real men of power contact power while men sleep. Real men of power. So upe to me pa, you contact power. Wabre ni pe nyina da. Wabre ni pe nyina da ne betumi a. O dan ni mu switch off every object that will serve as a medium to distract you from engaging your God. Switch them off. It could be light, television, whatever. Switch them off. Now when you intensively and talk to your God. Whatever situation you're going through, what you can try it and you may. Joshua Kwabera ejenim